Kita kira-kira Turun ke Tirta Budaya bareng Kabra Audio. Kasih. Dasar kau keong racun, baru kenal bang ajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, kau tak tahu sekali, tanpa basa-basi kau anggap happy-happy. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau anggap happy-happy. Mulutku makemon, matanya peloton. Lihat ajeng semok, bikin aku corok. Mentang-mentang bohai, aku dianggap copot. Dasar cowboy kucai, ajak check-in dan santai. Sorry cek, jangan remehkan aku. Sorry bang, ku bukan cewek murahan. Dasar kau keong racun, baru kenal dan ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau anggap happy-happy. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau anggap happy-happy. Mulutku makemon, matanya melotot. Lihat body semok, pikiranmu jorok. Mentang-mentang bohai, aku dianggap copot. Dasar cowboy kucai, ajak check-in dan santai. Sorry cek, jangan remehkan aku. Sorry bang, ku bukan cewek murahan. Lima lagu khas. Lanjut. Pripun lanjut? Lanjut. Ayo melaku ya, berdua ya dewe ya. Apa ya lagunya? Sing sago sogok pokoknya. Hah? Sogok. Demenamu ya, ya. Oke. Atau mungkin dari penonton mungkin ada permintaan lagu. Kicau mania. Dalam Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Ning kanan. Mik satu mana mik? Mikrofon maksudnya gitu loh, mikrofon gitu ya. Gak apa mas, kejengkal. Oke. Nyanyi apa lagi? Negara angin. Piye Mbak Angel? Boleh? Boleh, ya. Masuk angin lho, Ko. Sing kebayang-bayang sapa? Pean kebayang dekne ta, Pean? Ingrid.
Sapa iki sing kebayang-bayang dekne iki yo? Aku. Kuda apal. Awas awas kecengkan. Oh, Ajeng Febria bos. Oh, liyane Ajeng wis ora enek iki kira-kira. Dene. Ya barang turun konir tau budaya barokah Bro Audio. Sewelas sewu kilometer nyusul awakmu. Yo alah. Sing ade janji mulih ning aku sawise
Bisa. Masuk Oke. angin. Ini gimana? Belum. Belum. Sepertinya akan timpa lagu. Gusti Allah. Starolas, ayo. Gusti Allah melasonoki. Karaoke los ini. Apa? Tamu undangan. Tanpa undangan Mbak Tamu Enza. undangan. Tanpa Mbak Enza. Berarti aku rodok sundorungan biasa. Bar iki aku kan tukang sono Ini gimana? Sudahkah? Wis anak to, Mbak. Lah wis krincing-krincing ra ya wis ta. Ayo rampokan. Oh, urung. Berarti sak lagu kas ngono karepe. Oke. Anenge tanpa hubungan, Mas. Lek undangan iki tamu, lek lagu saiki. Apa? Jombo alas. Alah 10.000 ki apa lho? Oh, lho kok Ngomong kaya aja lah 10.000. kaya tenda biru ngono. Apa iki sidane? Mbah. Apa to, Mbak? Sing asik ngono lho. Ku melihat ada tenda biru. Dena lo. Nah, iki masih paling ngrungi saya, heeh. Sudah. Oh, sudah. Sudah, berarti piye iki? Sudah. Sudah. Oke, nanti dikasih di tengah-tengah ya, Mas Jebrik ya. Heeh. Ya 10.000 ki njaluk lagu ki apa ya? Sapa jenenge sapa? Mas Gondrong sing paling bagus dhewe, Za. Heeh. Oke, sampun, C. Gontol baris tumampak bareng rampak polodes gontol baris bejane awake dhewe gotong royong beban